kindu kimwe na Kristo ko thini wa roho waku koguo wamukira Kristo ri wamukagira rest ko in your spirit niki tathoma basi wengi oya icokiria kwa mwikire na mwirute nani already ri no wamwitikira koguo ino huruko tondu wetwo mirigo the no wekati ano waurwo wamukira huruko no ni wero verse 29 no ginya okay after 28 koguo tondu 28 mbere koguo no ginya be hoyo huruko thini wa roho waku koguo verse 28 in arrest ile yokaga thini wa spirit tondu wahonoka ri mirigo the amehia ya mundu mothe matene ni yefuta no soro yaku verse 29 ni hera praira oya icokiria kwa mwikire koguo no nginya wahonoka o icokiria mwathani wikire na mwirute nani na wanjie guthoma na Kristo ni undu ndi muhoreri na mwenyihia ngoro nacio ngoro cianyu ni ikuhurukio sabotige ithe ndiro wena kuhuruka kire woka kuri ni wamukire huruko no ni turehe maundu 29 ndio tunehe maundu fati gwika ngoro soul keitho guigwete so reko nigetha mukire huruko meaning no korwo mukirite uhuruko wa verse 28 no ndi no huruko verse 29 wa soul niki tondu neruta nake ko he principle koguo he na rest wa mukagira through to understand the principles of Christ na he na rest wa mukagira thini wa spirit yaku through receiving the personality the person Jesus wa mukirari wa mukagira huruko thini wa roho waku no wahoro wi muhonoku we kiombe kieru no soul yaku no ginyo thina mbere guthoma about Christ taruto kahata guthomithia kugwa wow ukite na stress ogieto kugwa no gino huruko niki tado sura yaku kiria giteithagia no nginya uthome principles uthome about Christ waga guthoma sura yaku no ku affect ona wi muhonoku ando kada magia na depression for thima takama le honoku that's a point alo maka ona nginya ndo ngimaroroga na umuthi aiko mari honoku ona tigo uguo ando ngimaratigana ihiko mekete nginya hiki wa kanitha matigana nikira ndia honoku uti na ndo honoku ha thaisi matigana te hiko ana kuja matigana honoku wega mari honoku niki kiratuma na mundu ucio ni muhonoku niki kiratuma nginya thi mundu ekora nginya ndirigwe jiganire na muhonoku no ndaiganire niki kiu kiringira thini wake so hena rest ya spirit wa mukagira wa honoka no rest ya soul wa mukagira waje guthoma more about Christ I cannot understand the principles of Christ no mukagira uhuruko thini wa soul koguo soul na nafuthi kuhindi ndakurita tiriri ha ndemenya ukimaka muno ngikwira salvation iri iko igandite maita maigana matatu salvation ino tu thomaga salvation ugithoma heba si gukwira tiriri ati niiri mari mugite to honokirio eyo ni verse imwe engirugwe ni turahonoka engirugwe ni tweterire honokio tukahonoka riu twiha Bible yugete gono ni twahonokirio engikuga tiriri ni turahonoka engikuga ri tweterire honokio ni tukahonoka koguo from the head mo gikwira tiriri ni kiro to call the past tense of salvation the present continuous tense of salvation na future tense of salvation kuyo honokio ri tweterire goka kuyo honokio ri take place na kuyo honokio ri take place omude farodhi wa mukira Kristo ri o mukagira honokio ohonokiro mukagira ri o mukagira ki spirit ni yaku that's it eyo niyo twitaga justification ugatuika justified ugatuika ta mundu tari wehia ringi ugatuika kiumbe kieru ugatuika ru doge twiro we mwehia kogo justification itekaga place in your spirit wa mukira Kristo ugatuika justified eyo niyo twitaga the past tense of salvation kinya hau kuma ho wahonoka farodhi ni kuri present continuous tense ya salvation ko honokio thia na mbere thia na mbere thia na mbere thini wa spirit yaku you are justified once in your spirit but hena salvation thia na mbere kwa mukira thini salvation no continuous is what we call sanctification it takes a place in your soul the more you hear the word of God urira thina mbere kuigwa kio kia Ngai ni guotheragia meciria maku na nikio tuka haku andu mokaga mundu kwenda kuyuraga aigwo tukigo giki akigwo ndekuyuraga ni tando riri kiria kiuma thini wa meciria make ni geftio tando korogwo muhonoku no ni reciria meciria moru tando farodhi mundu muhonoku ndo na mwiri twari hetukaga na kiciria ni mwega ona yuke mwirora nginya ara tigo guo ndorie producer haha dada hotagira site gore site no katigo ukahetokera harukona dada ikariti go na tokufane no gikaraga na muhonoku gikaraga hu mwiro ragire
nikire ni muhonoku ti muhonoku no sore ya mundu ni fatara gutherio na nikio mandiko mugite thiini wa Roma ikomnegire muhari wa igiri mandiko mugite atia ati tutheragio tutuika transformation maturity yokaga through kurenew meciria maitu kogo meciria maitu ni marenew ogia kurenew Ndio hano turathi na mbere na kuhonokia. Guko ni kurugo kuthia na mbere kuhonokia ko. Guko ni kuhonokia ko guthia na mbere. Nikio teta sanctification. Na ru mandiko mugite kio kia Ngai ni mai. Kogo uigwo kiugo ri ni gigutheragia. In fact for the do theragia to no ugate theria mwathani. Acha. Tataru ngigithika ni thiini wikarite uguo. Ukurakanitio ni mundu kiugo kihunjio tu. Ona ndonogo mwathani jeftiria kiondo kiu. No ko ni geftiria. No rege ftio no ndonamenya tando kiondo kiu nikio gikugiaga no mothe ni gege ftio ro uguo ndonamenya ni geftio no ni geftio tando kio ke Ngai ni mai ni gethambagia andu so weigwo kiu no nikio ona iko ina marakara ndogatire kanitha ona iko he mundu renda gukuhura hoye di kanitha-ini kana ukahaha life weigwo kiugo tando ni gigutheria ukora meciri maku ni matherio kogo found to na kwena what we call now justification ni past tense ya salvation yoka thini wa spirit henero present continuous tense ya salvation iyo ni twetaga sanctification iyo ka thini wa soul o muthenya hani ho fa urogire guaga o muthenya tando soul ri ni hako na self ni ho mundu ri wa mundu okura ko ni ndikwariria faruthi no roho wakura kwira ni urehia no soul yakura kwira asa ni uri thini waku ni kigwa riu ni murahurana no rikani ni gukunia hani to guka hau o manyara guo mwiri wa honoka nduhonokaga ufataraga naguo umenya ndo mwiri ri kiria gia control meciria umenya thini wa mwiri hekero ni hotweka baruthi ke mutari hari gatojite wega hapo tukaga tiriri wahonoka no honoka ko spirit yaku no rikan Adam we hiari agirira kirete tuka sinful nature o Bible ya King James ngite fresh ri ne combination ya the body of sin and soul. That's what we call fresh or sinful nature. Na icio ni ciru henderia Adam wehiriri cienje o control iga control spirit no ru hendia mundu honoka ri roho muthiru wa Ngai yokaga thini wa spirit yake nigetha roho muthiru wa Ngai ri amuteithie a control meciria na mwiri tando ru fatie mundu muhonoku ri ufatie government ifatie ko thini wa spirit nigetha spirit yaku control uri ureciria na ru kiria gia control meciria ni ke control mwiri ko ogetekeria maundu ma mwiri ma control meciria uka maundu ma mwiri bado ogetekeria maundu ma roho ma control meciria uka maundu make kogo mwiri uka hana rutare uka control ni kiria control meciria kogo now battlefield yo the korogwe meciria bara sio the ciaro I call the feed meciria makona bisajuru I call the feed meciria makona pornography I call the feed meciria makona ishiria diginya Facebook kiuda feed na ke meciria makwa ne kiru ko jo control mwiri ko ne ke koroga mundu no koro etago mundu spirit either mundu no spiritual minded kana minded mundu wa kimwiri kana mundu wa kiroho kogo kuringanaga nawe mwenyewe niki metekeria ge control meciria mako kogo ru mundu sino muhonoku ko mundu no koro muhonoku no dada goete sanctification ru mwiri faruthi wahonoka ndo cenjagia taru faruthi weri hindio toy mwathana ru mwiri o tigo wahanaga mwiri no ni ndahanaga o kundu gikora ati mwiri ati no wacenjia ati ru ati niro ni ria cenjia ati kana no gas o uria wari no guki mwiri ndu cenjagia kabisa no ri uri he hindi mwiri ugacenjia hindi akarubeta gakahuhu faruthi kahuhu guo tukaheo miringi mieru na ru ucio ni guhonokire teterire glorification of our bodies ko ne totiri hindi miri itu kagaruru tume miri no ya gufutha tuheo meritari ya gufutha hindi ne hindi akarubeta gakahuhu faruthi o kagaruru guo ni gagaruru guo heo mwiri ungi utari wa gufutha oyo ndio salvation yetu tenire no henere take place ya meciria maitu na henere take place ya maroho maitu kogu turi honoku twicio benjeru thini wa maroho maitu ni turahonoka thini wa soul situ tura sanctify na ni tweteria kuhonoka meritu to heo merigi mero kogu salvation is intense na nikyo higo cio ndari gore salvation ili no nginyo turi ati oraria party riko ko he andu maragio mothe salvation party ya mwiri o control mwiri mararia party yemwe dimension yemwe mwiri ndugetikire gutongorie ucio marakonia ni party no ya mwiri marakonia mwiri ndugeti gutongo he mundu maragia taru counselors madira kana soul bakwiro le soul tafadhi ukati mundu masoro ki uguo no ruwe no nginyo menya hena spirit nayo no he mundu ginake okakora kyo bekeru agakonia to watukire mwero spirit soul na body military agakonia na ate ndugeciria uru etaro fraude ko mundu kyo bekeru tha isiri we na soul ngejeru ri warakara niki marakara maruma ku meria ma moru maruma ku na no ahonokie
Marauma ko. Uranyitwo ni kina tama. Tama irauma ko. Kwa kunyita scandal ni ya corruption ni kina. Kwaje tigo gwahenania niki. Na tuko henania. Na kwa ngutie maheni. Na wi muhonoku. So mora mama tubathie kuonekana. Aikorwo tuika kindu kiru complete that spirit soul na body. No. Leke tutiga confuse andu. Leke tuyana tumenye hena spirit, hena soul na body. Kogo grace matigo tuhigisa. Haya. Kogo ndari foundation hiyo nigetha mundu wothe ogoka uthikeria hao na twarikia ati ne ukona foundation hiyo ati tukienjeria sotai tutienjeria topige sotai faru ndiri to ndigute sotai niki na ndikeje sotai tabe ko foundation to ndira menya me ukakorwa bara ni tuona mwana tuna kituri cio mejeru wa mwira uga kembe mucokia ha kiumbe ke mundu tuka kiumbe ke ruha na nigetha mundu ucio no ahota kumuonia mundu twaga mwira tiriri x matiania nake niki aiko x eri kiumbe ke ruri na we kiumbe ke ruri mwakiria hono kumuri ciumbe njeru mwatiganire niki mwi ciumbe njeru muri eri na mutige na maundu ma tene mwatiganire niki tigo guo aiko we kiumbe ke ruri wara munike iko niki wara munike iko niki tando riri ciumbe njeru kire munike iko niki na mwena ngaitu so nikata dige ko higisa andu tumuonie ta maundu mata matari kuna meku na in the real sense ona mundu cio rakwira oguo na reciria x futhi niga na thaisi mena andu mendete no mama compare na ma x tigo oguo ne nduge na thaisi ahonoku na hoera no tire na x ona tigo oguo x ucio no ugandekaga atiri gwathuka muno no atumaga na ona ndai mwana wake tufti na icio muno tonto ukahauri omwira kajikiria kanya muno naga gwikeria hinya muno ona ndai garaga wikagia no kone matano x ucio na hindi ona mwira oguo ona we no oguo gekiria oguo ona ukire kindi getha maigu mekenete nginya motorino wake no nginya mona tari x menake nigetha makenere menake no nginya cokie meciria next so na nimo honoku tire ndo matani honoku tire ndo matani honoku kogo in short farodi maundu maya meku tobe tutikiri uguo mundu honoka kogo kurota na exit kuga ni ugwite ndugwite ituliri nikio ugora mundu arahonoka muthenya ugariguo ithe dia mune dia honoka iriri farodi kogo tandu kogo niki you see now but then tuko toreria haha na ko wala jira atiriri ni dia gari gatandatu kwa muhunjia wake amoere ahonoke kimwe we wa honokire ati dia gatandatu ahoro ahonoke ruri no aranyua no ni ahonokire kariguo niki afadhali niko tunyite atiri niko ndagote haha umuthi ngihanda mukorofia ri uciiraga makorofia immediately aca koguo nduciiraga makorofia immediately koguo ndonanagia matunda immediately koguo umuthi mundu ahonoka itunda ndirĩtĩkaga time no nyito wega muno iheo nona iheo nĩ iteng'eraga tanu mandĩko mugite thĩinĩ ibuku rĩa Ezekiel chapter number 47 mandĩko mugite ati njũĩ icio rĩ naguo rũĩ rũrĩa raumire harĩa thĩinĩ wa hekaru rĩ gũgĩkora mĩtĩ na mahuti ma mĩtĩ ĩyo marĩ ũhonio we nĩ ũĩ barothi mũtĩ thaa ici ukomba rute mathango macio utabatie kuruta matunda koguo mundu no ahonokio mothe aiyũrio na roho o mothe na